constituency ang kang manja adung het kidu ong dunga rong barim aragatum dolong pavya jok kacheleng aphan kisu. West Karbi Anglong Tengkralang Suahawaralong Habida Ingnar Hemrit Kipri. Jarpralang sejutang asai hemarang BJP Bukatan Blok Mondola tumkang dangamai kangni. Kardom News Time along penili Vilurban Kropi non biotang ton pen Arjaitha Karbi Employment Association Dengaung Arwa Mai pen pai ni pai Krihini Arni Panjuri alam kialong kisung kiphoduna hem asorapan asona hormu ron sikirap pajir pusila dakat news along biota nang pali hormu kirap ki pajir amai long MLA Jarap Ingleng lapen Arya sang hotum chitong dun. Lumbajong constituency ke parluang kang non het non jong pen kali kabocha rong ralatum dolong kavya chok kacheleng phanthi deong katura kastong nang rintia puthak karju salong birda nang le D4 ang supi pen kilometer kretrak an kahelo manja hithi akung mentune pen kabocha rong rat pini arni anta kacheleng phanthi deong akisung chetong nang rinti bomla lang ik tha manja hithi pen che koinot arong ralatum kacheleng atawang bong D4 ke doko ajok ralatum Kacelenga phanthi dunga katora kacetong nanga puthak rat tumpen pherangkia kahubri dam hut pachini diforoi parai kedo arong arara tumna ke pini pena pen leka boche arong kalilo sitame arang lituma phan council hin pena kirang sot kachik thur amo pini arni anta kedeng pipon avelang sorkar phan chuning ri bom pen pini arni anta thanga basai ta kedeng pon kavya jok sai jok je manai terang arong jirok ing tiarong bidarong piarong nipali arong pen chenglok ong dunga arong arat thurpak pen towar kasalam asai kedeng West Karbi Anglong District Tengkralang Suahawaralong pai ni pai Krihini Ningve ingname ingnar rong hilut dampen ong tunga son ke pana hok dama birta card news pherangke baithalang sopen birta nang pale ingnama ingnar Tengkralang Suahan siarong pen tokbi arong along lut dampen ong tunga son ke pan hok te kanga birta long tun bunja along pen nakihir ingnama ingnar malom sovet pen hum plehem ke prila pen sok puru pen sok atak ke chote kang laba birta riptun long Namalam sopor panbir tamu into sina. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo pibatat biota long bangthulo MSC constituency along tin inkora trogang deng zonal Karbi Youth Festival aphan kaje thik rinti ason si Bokojan subdivision nilip constituency arat penta longri Karbi rusanim sorong je aphan sik bompusi kat news along biota nang pale
Japralang so jutang sahem along pai ni pai kre ni arni ada por pai kre sia por pen BJP Bokojan block mondola tumpen chapatir pi ponsi kang dangamai ki paman pona birta card news aphirang ki Bokojan pen birta nang pale Jogeshwar Shyam pen kechari pon amai long mai ki phala the Sunil Gugoi pen si jai pon lo labang so amai long alui sarpu aman pen EM Jogot Singh ingthi tongdun man peng alhi aman petrolen killing VDC chairman atum sonjit tokbi resource singer ST Morcha amai anan killing pen chenglong penan arpu ki dwa bang khubang phetum tongdun si sarukotar MAC constituency lapen diopani MAC constituency ang kang aparman mailong RDP pon labang so amai long block mondol lapen local committee atum lam kachari seroi ta padupon local committee ang kang BJP government Karbi Anglong Dramas Council charitet pen kopi PC kelong dun lapen kopi PSI si rong along kili luma popothak kachar juta pado lapen ong dung ngaching thuramo kideng anta sai ke pachuna pothak kachan pado an part abang so amai long pen an alam juthan chimum pado pon si mesening samjin pen mai pachun ponlo biota bang kila pansikang nan poneglo domi thakme kurwang thu